Pitoma Zenička dolina, kroz koju krivudari rijeka Bosna, stoljećima je privlačila ljude iza kojih su ostajali spomenici svih epoha. Naći ćete ovdje tragovi iz prahistorije, bazilike drevnih Rimljana, ponosnu Vrandučku tvrđavu i ploču velikog sudije Gradeše iz srednjovjekovne Bosne. Prvi spomen prisustva islama datira od prvog pominjanja imena Zenice, 1436. godine, i osmanskog vojvode Baraka u Dubrovačkim arhivima. Grad su osnovale Osmanlije, po tipičnom obrascu prema kojem je u srcu grada džamija, obrazovne ustanove, mekteb i medresa uz nju, oko nje trg Mejtaš i čaršija kao poslovni centar sa mahalama ili rezidencijalnim prostorom na obroncima. Upravo oko Sultan Ahmedove džamije, koja je srce i duša grada Zenice, formiralo se gradsko jezgro koje će imati svoje uspone i padove. Značajan urbanistički i demografski razvoj Zenica je doživjela u doba Austro-Ugarske monarhije, kada su formirana velika preduzeća, ali i u doba socijalističke epohe, koja je gradić pretvorila u industrijsku i radničku metropolu. Politički i ideološki razlozi nisu dozvoljavali uporedan razvoj islamskih ustanova, pa je islamska arhitektura ostala slaba i zakržljala, nedostatna za demografski i kulturni razvoj Zenice. Morali smo preživjeti agresiju i dočekati slobodu da bismo počeli sa vraćanjem Zenice sebi, kroz izgradnju islamske arhitekture za potrebe vjernika i dostojne ovog grada. Ideju o islamskom centru ponudio je muftija Ejub Dautović 2001. godine, kada se bira idejno rješenje projekta i vrše pripreme za početak radova. Radovi su počeli 2008. godine, ali su uprkos velikim naporima zaustavljeni zbog ekonomske krize i manjka sredstava. Godinama su betonski zidovi stajali kao ružna opomena svim Zeničanima. Hvala Allahu, posjeta bratskom Kuvajtu Reisul Uleme Husein Efendije Kavazovića i muftije Hafiza Mevludina Dizdarevića 2019. rezultirala je izdašnom donacijom i ponovnim pokretanjem radova. Mnogi su i prije i poslije pomagali radove na islamskom centru, ali nema sumnje da bismo teško dočekali današnji dan da nije bilo nesebične pomoći kuvajtskih institucija. Urađen je novi projekt u skladu sa zahtjevima vremena i radovi su nastavljeni 2020. godine, ali su usporeni zbog pandemije i rata u Ukrajini. Hvala Bogu i uz veliku pomoć mnogih, dočekali smo otvorenje bisera Zenice, kako je islamski centar poznat u gradu. Ovaj projekt je poklon islamske zajednice svim građanima Zenice, mladim i starim, ženama i muškarcima, muslimanima i nemuslimanima. Savremena biblioteka sa čitaonicom, kongresni centar, multifunkcionalni prostor za namaz i druge kulturne događaje, vrtić za najmlađe, funkcionalne učionice za centralni zenički mekteb i školu Kur'ana, restoran i prostori za mlade. Biće mjesto gdje će svi naši sugrađani naći nešto za sebe. Našim sugrađanima poklanjamo i dvorište bisera Zenice sa šetnicom i mjestima za druženje, ali i za sve druge kulturne i obrazovne događaje. Trudili smo se da napravimo spoj starog i novog, savremene arhitekture i prelijepe prirode, historijskih artefakata i savremene umjetnosti. I taj ansambl različitosti ponudili smo našim sugrađanima i budućim generacijama. Želja nam je da ovo bude istinsko srce Zenice, gdje ćemo graditi zajedništvo svih ljudi, tragati za duhovnom snagom i ljepotom,
kao istinskom potrebom savremenog čovjeka.